Swastiastu. Matur suksema, mantuk ring daning pengeter acara, antugalah sani kepaici, ring sikian titian. Pini haja, mantuk ring ide dani sarang sami, para sutresna, miwah sang meragu wakni, ring basa miwah sastra Bali, sani wangi yang titian. Mustikan nyane pisan, majeng ring para penuh reksa, sani dahat kusumayang titian. Sedurung titiang matur, lugrayang titiang, ngaturan suksmaning manah, mantu kering ide sang yang para mengkawi. Riantukan wantah sangkaning asem kerte, waranugrahan ide, mawinan titiang, asapun ketalar ide daning, presiden mapadu wedana skadi mangki. Ide dani sarang sami sani wangi yang titiang. Renggalai sani becek pun niki, diteng jagi ngaturang pidarto sani memurde. Bulan basa Bali titi pengancan nyujur jiwa pari purno. Sake wanten. Segurung titiang mabahan ini punika, ampurayan, titiang karidahat wimuda, tuna kewaruhan miwah tuna basa. Wantah sangkaning melet manah titiang melajah, nulak ide sang meraga peratnya. Ide dari sarang sami sani wangi yang titiang. Melarapan untuk wahyu diat mi kering manah, tergargi tepisan, untuk kelak yang bulan basa Bali pun niki. Sepatutnya nih, iraga sarang sami nyarengin, tersegalak seguluk sebayan take, renggalai sani becek pun niki. Bulan basa Bali pun niki, pina ke piranti ke angin pingat, sujati nih. Iraga sarang sami pina ke krama Bali, medue tetamian basa Bali, sani presiden ngijenin pikenoh, sani pinih utama, ring pedewekan iraga. Ring sekancan gegina, miwah ring swadarman iraga suang-suang ring jagati. Kekawitin antu aksara Bali idedani, teraksara aksara pun niki, pacang dados keruna. Keruna sani kesusun, pacang dados lengkar, taler lengkar. Sani medagang pikenoh sani pinih utama, luwir ipun, minekadi, gegendingan, seloke, babat, kidung, miwah sani liana, pikenoh nyane gumanti presiden, keanggen titi pengancan, ngemargiang suadarman iraga, suang-suang. Bulan basa Bali puniki, nenten je keanggen ngelestarian seni budaya Bali kemanten, nanging patut keanggen pinget antuk iraga sarang sami, ring sekancan geginan terpari laksana, mang dan nenten lali ngangen basa Bali. Sujati nih. Nenten presiden kepolihan tetujuan bulan basa Bali puniki yeni iraga sarang sami minekadi guru rupaka sisir guru pengajian miwah guru wisesa nenten presiden misikiang nincapang ringkayon iraga suang-suang antuk kautaman basa Bali punika yeni iraga sarang sami presiden misikiang sinah napi sani kejujur antuk bulan basa Bali puniki pacang kepolihan. Ide dani sarang sami. Guru rupa kering paumahan pinaga pemucuk melajahin para yuwana ni indek membasa Bali. Usaha sani becek kelak senian inggih punika. Statengangan bahasa Bali ring paumahan nguajen utawi mesatu bahasa Bali miwah mepelalianan minekadi meguak-guakan dolanan, medagang-dagangan, mengkep-mengkepan, miwah pelalianan sanilianan. Ring pelalianan punika idedani. Wenten sane medaging gending-gending Bali. Talering gending-gending punika sane medaging pikenoh sane pinih utama, sane presiden. Nguwatuang miwah ngemargiang suadarman iraga, miwah rasa tresnan iraga, rasa liang, miwah rasa bakti, ring agamu, talering rerama. Risampuni alit-alit yang ngeranjing. Sekolah pindah kegenasan ke pengkalih.
keanggen mengajahin para sisiane indek membahasa Bali. Guru pengajian pinaka raman sisiane ring sekolah sepatutnya ne presiden nincapang ring angge para sisiane indek kautaman bahasa Bali punika. Ngangen bahasa Bali boyo je kuno. Kelak seniang nyanyi dina ngangen bahasa Bali terkewentenan ekstrakurikuler mina kadi. Nyurat lontar makidung miwah sanilianan gumanti presiden keanggen ngemargiang rasa tresnan iraga sareng sami ring bahasa Bali ni. Idadane sareng sami nenten puput nyantos guru rupaku miwah guru pengajian ke manten guru wisesa patut taler nyarengin ring alit-alite para yuwana ni miwah krama Bali ni mangde sergap mabela pati ngukuhan bahasa Bali ni. Bulan bahasa Bali puniki pina kebukti sani presiden kepanggih antuk iraga sareng sami wantah guru wisesa pemerintah provinsi Bali sampun nyarengin ngukuhan seni budaya Bali ni miwah bahasa Bali ni ring keraman balik iraga sareng sami ngelestarian tur ngenadosang bahasa Bali pina ke jiwa ring sekancang geginan ipun asa pun ketaler ide dani dua ning teknologi sanes tapen nguayahang ring gumi ni becat pelaip ipun patut kesarangin atau usaha sani becat taler saking guru wisesa usaha sani patut kelaksanian inggih punika pemerintah utawi guru wisesa patut sayan ngemacikan situs-situs utawi web sani medaging bahasa Bali sastra Bali aksara Bali miwah sanilianan mangge para krama Bali ni alit-alite miwah para yuwana ni presiden ngamoliang pemargi utawi penyaur sani patut ritat kala nemonen pitaken indek bahasa Bali. Ide dari sarang sami risa pune iraga sarang sami segalak seguluk sebayang take mesatia mobela pati ngukuhang bahasa Bali ni sinah napi sani kejujur untuk kelak seniang nyanyi bulan bahasa Bali puniki inggih punika jiwa paripurna pacang kepolehan jiwa paripurna ring alit-alite kewetuang untuk manah sani liang atap tertresna ring seni budaya Bali ni ritat kala medinghang gending medinghang satu sani medaging pikenoh sani pinih utama terpresida ngomatuang rasa bakti ring rerami jiwa paripurna ring pariyuana ni kewetuang untuk manah suci nirmala ritat kala nyurat lontar nguacan satu mewah mewirami punika presida keanggen titi pengancan ring diskancan geginan ipun asa punika taler ring para krama Bali ni mengarapan bulan bahasa Bali puniki jiwa paripurna pacang kepolehan wantah saking melajihang sastra nguacan satu sani presiden numbuhang jiwa-jiwa sani liang eleng ring raga eleng ring ide sang yang para mekawi mewas tata mulat sarir punika presiden keanggen titi pengancan risa jeroning ngemargi yang suadarman iraga ring kehuripan miwah nyujur jiwa paripurna sekadi ide sang yang manuk dewata nyujur suwarga loka moksartam jagadita yaca iti dharma ide sareng sami saniwangi yang titiang iening cutetang titiang matur maka pengeringkas tidartan titiang inggih punika ngireng iraga sareng sami mobela pati ngukuhan bahasa Bali ni iening nenten iraga sapesira malih dua ning asa punika ide dani bahasa Bali puniki presiden melestarian seni budaya Bali terpresiden nyujur jiwa paripurna sani pinaka tetujuan bulan bahasa Bali puniki ide dari sareng sami sani kusumayang titiang wantah asa punika titiang presiden matur ringgalai sani becek puniki mogi-mogi wenten pikenoh ipun
menawi enten atur titiang sangineten manut ring arsa titiang ngelungsur agung pengampur. Maka untating atur puputang titiang antuk para mesanti. Om Santi 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 Om.